Завершился священный месяц Рамазан, и совсем скоро наступит долгожданный Ораза Байрам, праздник окончания поста. У крымских татар есть свои традиции празднования Ораза Байрам, а также дня накануне праздника – Арифе Куно. В молодой семье Харабаджах этот праздник ждут по-особенному. Сайгыл достар, біз чоқ бекленілген Мубарек Ораза байрамы арфесінде бұлынамыз ве бүгін Ораза айының сонки күнінде мен Дүлбер ажайып бір қорантаға мұсафірлікке келдім, сізлерні де таныш етежем. Селям алейкум. Алейкум селям. Қорантаның башы Ленурбей, біздерні айлы азаларымен таныш етежек. Ленурбей, таныш етіңіз яқынларыңыз. Мен умыр арқадашым Сефае, бұл қызым Адиле, бұл оғлым Исмаил, да, бір ефах оғланчығымыз бар, очень юхлай, Ахтемады. В течение месяца мусульмане воздерживались в светлое время суток с рассвета и до заката от приема пищи и воды, молились, работали над собой, совершали благие дела. Для Ленурбея и Сефае ханым важно на своем примере показать детям значимость этого месяца. Асылында бұл Мубарек Ораза айы сіздің қорантаңызда насыл кечті, насыл мұйытте кечті? Ораза bu Allah'ın bergen nimetidir. Eğer bir kemalına yetken Müslüman ve bunun gibi ballar da bu ayda Orazа tutmalılar. Allah'a bin şükürler olsun, biz de Orazanı tuttuk, ağırlığını duymadık. Çünkü niyetlerimizge erişmek için Allah bizge sabır, sağlık verdi. Maşallah. Оразаларыңызны Аллах Тағала қабыл етсін. Sağ olun. Мубарек Ораза байрамына яқынлашамыз. Бүгін байрам арфесі. Балачықлар байрамны севедірлер, е? Ғалба ана бабаңыз бақшышларны да hazırladılar. Біраздан біз де көрерміз оларны, ләкин сізлер үшін сюрприз оларақ қалыр. Ярын байрам намазından соң ана бабаңыз сізге бағышлар. Дети тоже подготовили сюрпризы для гостей и своих родителей. Маленький Исмаил развлекал стихами и зажигательными танцами. Kırım bizim vatanımız, vatan bizim anamız. Biz vatanı bu dünyada en mukaddes sayamız. Mında asıp oldu halkım, şekillendi tilimiz. Dağı taşı söylep tura, budur bizim ilimiz. Каждая семья готовится к большому празднику. На Ораза Байрам принято дарить подарки, посещать стариков, близких и родных, накрывать столы, приглашать гостей. Эти традиции передаются из поколения в поколение. Сізде байрам мұйты насыл есетілі? Насыл сіз бұл күнні, байрам күнні кечіресіңіз, күнлеріні кечіресіңіз? Başından sabah hazırlanıp, namazға барып, намазын қылып, байрам намазын қылып, son başından ana babalarımızға барамыз, son dizlerimizde dayılarımızға, hepsini varıp, bayramını hayırlap, sonra balları alıp, gezintiye varamız. Балалар да şenlensin, bayram. Сегодня канун праздника Арифе Куно и последний день поста. В этот день у крымских татар есть свои традиции. Одна из них – жарить чебуреки или готовить другие национальные блюда. Adeti üzere hohu çıkaracağımız ve sevimli çöbrekler kavuracağımız. Kim seviyor? Ленурбей, siz sevesiniz çöbrekleri. Ленур ve ballar pek. Прекрасная предпраздничная атмосфера, запах любимых блюд, последнее разговение месяца Рамазан, изобильный и вкусный стол. И, конечно, как принято у крымских татар, ароматный кофе. А в завершении – красивый музыкальный подарок. İşte sayılı dostlar, biz bugün acayip Koranta'da musafirlikte bulunduk. Endi Ramazan ayının sonki iftarını beraberlikte geçirdik. Bir ay devamında tutkan orazalarınızı Allah Teala kabul etsin. Sağ olun.